Jengka long kedo Ru Samsung Sing Inti Memorial Park ing Namande. Hamren hiti bari malong hiti kapang dangalong hiti hong parlak kimi. RTI claim bang Indro dong parpen CM rang hangapan kahon thea puthak lam Clark kachipi. Kardom Nilikarbia birta thanbang sami biler montropi. Lonar jek tha bir tang ton pen. Pini arni karbiara la tumethang along ridolong lok lake komat kachipaduk ajoy nelo. Ru Samsung Sing Inti mithang khaya phan kaching hon mithang karbia khei talabang sopir thealong mithang along rilong pat dunang jipu kachipaduk ajoy ni si pini arni karbiang long pu chipulong lo. Pini arni Karbiang long methang council dolo. Karbiang long Autonomous Council peng penang an Karbiang long arlo Ru Samsung Sing Inti akumlin sompon lo. Lapen ki ong dungadim along Memorial Park sitame padopon lo. Sitame park along kepang thiret la pusona bangke theglong le. Lason thought si Hamren constituency arlo Jengka hitiarai long kedo Ru Samsung Sing Inti Memorial Park along Nampi Pamandet. Jongpon me Labangso Memorial Park kedola ke Karbiang lo Autonomous Council em barim mate non kedobom MSC Mongol Singh timung ahem penta chitepok headlo bonta Karbiang lo Autonomous Council em ningkan kep toko phisita me methang ahem thikup along kedo asap sovet apar phanata kapangtir awedetlo tangte lake Karbia khaya phan adim along aklong ke thik pia bang pu phan Karbiang lo Autonomous Council kacharitum kanghon awedetlo ma Ratish Rongpha report Card News Dipu. Hamren Town Committee Ward number 1 ke parlo rong pirbialong ariwang ke chobom thelang arni ke pangni pon Hamren hitibari malong puthot preniphaing korap pho arni porphai ke ba porpen hiti ke pangdang asai ke deng padopon pusi Card News apherang ke Ratish Rongpha pen Robin Bepen birtanang pali hiti ke pangdang ke deng pon amai long MSC Mongol Singh timung ari deng pen phita kang tip pon along Land and Revenue Sai Kamanat Arpuki Dwai Rup Singh Teron Penta Chetongdun si RDP dun La Sophie ke deng pon tu hiti kapathir ponjia phan arona tang ateng pen hiti kapamjai padopon hakopen ke claim pon angthun amoton ateng pen karthli kaphe jo pen si hiti pamjai pon puthot Christian adhorom penta Church of God Karbianglong Circle kelangchori pon Reverend Tilson Rongpi Meta Chetongdun si Bible ang deng porhi pen arnam ang nohir jume hangpon lason thak si hempuathorom amai penta durmohon kramsa pen jalin sa hir jume hangdun Karbi hongharia thorom amai pen karthlia sai kedeng pon ke G Sarpo, Rapati Sarpo, Samupong Sarpo, Umtilia Than, Longria Than Lapen Theng, Aphan Karklia Sai, G Sarpo Kurusar Chandra Singh Ingti, Habibor Singh Ingti, Rongsar Longkam Teron Atumpen Si Ingsam Jinpen Karklia Sai Klem Patang. Jojor Tulang Asai, Ansuse Kapang Cho Jiaphan, Kirung Pen Hiti Kapang Dang, Hiti Kimi Kang Pupon along Aluhi Sarpo Aman Piniem Rup Singh Teron Chitongdun. Lapen Hamren constituency MSC Mongol Singh timung pencheng lok penang an ke thekiding atum Chetongdun si hiti barim ke pangdang market shed kimi kang pua sailong RDP dun Right to information arona teng ben sarkar atum sai ki claim pona puthak kachini ponjia phan RTI alopen kladak alamthe chini ponlong Lason si Preniphaing Koraponi Karbianglong Autonomous Council Chairman Quarter along Anarlo Porphai Sia Porpen Perangkia Mai Ing Nipon Perangkia Mai long Kidam Tang Surihira Sir Kepaningkan Pen RTI Klembang Indra Rongphar CM Tuliram Ronghang Mati Irrigation Department Pen Sai ki Klempon ke Chok Chela Pen CM Ronghang Aphan Tangka ke Panglim Pwakoi ke Wana Puthak Lam Clark Chipipon Positionot asile MSC tita 11000 asile incomplete কিন্তু যেটা আজি পর্যন্ত কিন্তু কমি আহিলে মানে ভিডিও হলে যে ই হলে এই ঘরবোৰ নিজৰ পকেটৰ পৰা হলে তেওঁলোকে ঘৰ বনাই আছে গতিকে আশা কৰিছো সিএম সাৰৰ এই পুলিচৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে এটা ভিডিও বাইদ হৈছে যেইও বাইদ হৈছে আৰু বেনিফিচিয়াৰি বিলাকে আইওয়াই ঘৰটো পাব Perangke Mailong Karbianglong Autonomous Council Chairman Horen Singh Bela Pen EM Prodip Rongpi Chetongdun Indro Rong Parpen Kaningje Ponatengke Nilapuana Porhut CM Rong Hangapan Akoy ke Wana Bangke Chok Chedetlo Athema
alang lia hok pet pen sa mi thanga sai che claim pon bom la pen alang li ki matha pona sai do anta mesen la si CM rong hang ki claim ki dam ki mesen along si chirap chitodun popusi indra rong phar pen pherang kya mailong ningje ai wai for সম্পূর্ণ হৈ উঠা নাই কিন্তু অনারেবল CM তুলাৰাম ৰহান তেখেতে সেম কৰাৰ পিছত কিন্তু কিছুমান বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে যিসকল ভিডিঅ' যেই বা গ্ৰাম সেৱকসকলে ঘৰ বনোৱা নাছিলে এই ঘৰটো এই ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগে যদি শেষ নহয় তেনেহ'লে কাউন্সিল অথৰিটিৰ পৰা এই অফিচাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিয়া হ'ব Difu Joysing Doloy Auditorium Hall Thengno along Prenifying Corrupt Pliajo Porphai Pho Pormalang Pen Mir Herai Society at Benchipadir Piponsi Zero Tolerance Concert Jaimek Peman Pon Zero Tolerance Concert ke pedu pona Jaimek long kadogo be ben trogatum nang chetongdon Local band pen sod recho band Difu Transmigrate band Difu Lapen Pekja Mahawara long pen kevanga benatum laki Before Your Assistance band Darjeeling Soul Destroyed band Nepal Third Sovereign Band India Lapenamparta Mete Stasis Band United Kingdom atum nang chetongdun Zero Tolerance Concert along ongdung arisue jang atum kelangdun ning cheparongdun rinti News at 7 abang kila pansi kangton poniklo lain bom tekat news channel domet thakme kurwang 2